Om Swastiastu. Rahajang semang idadanes sinamian, ring rahinane mangkin, iraga jagi matatambang pupuh ginade, sane memurda, ada ngaden awak bisa. Sadurung nyane, iraga jagi nyinahan angge. Wastan titiang, ikade area widana, saking kelas 10 perhotelan 2, nomor absen pitu, lan timpal titiang. Wastan titiang I Gusti Ngurah Satria Wibawa saking kelas 10 perhotelan 2 nomor absen 6. Inggih durusan. Ngaden awak bisa Unduh cening piana bapa idewa ada pesan idewa ngangkanin awak idewane paling bisa depanganan ngadanin belok kelawanin dua idewa depang suba anake ane ngadanin gaginane bukan yen aliang bapa pratimba waluya sekadi gegayan anak ane nyampat anak tumbuh gaginan anak ane nyampat entu anggon mersihang leluwu ane ada sebilang wai ilang lu buke kata disuba idewo nyampatang luwu ane ada sebilang wai punika makejang binteke ane madan bu iya den rire liu anu pepelajahan enah gitu yen darmayang bapa ya diastun I dewa suba meraga rire tur dua patut I dewa nganggahin raga inggih idadanes sinamian wanta asa punika iraga jagi matanbang pupuh ginada iraga matur suksema. Om Santi 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 Om.